Modern-day agriculture methods have always been under the influence of genetic manipulation, intensive tillage, monoculture, synthetic fertilizers, irrigation technologies, chemical pest control, etc., in order to produce more essentials in a short amount of time. Having said that, there is, however, a unique unfolded tale that is quite unheard of in today's world in context to the above, and that is to encourage organic farming. The initiative was taken by Dr. Bremley, who, as we understand, is one of the advisors of the Hill Farmers Union. Dr. Bremley, along with the General Secretary of the Union, Alphonse Carcentil, went to meet the President of the Union, Kersoybyang Lyngdoh, to discuss the farming pattern of being organic, as it would produce more resilient and richer products. Dr. Bremley narrated that at the initial stages of his life he was a driver, but then took the part of agriculture by using organic methods to which he believed is the ideal way of farming to ensure that quality goods are being produced in order to earn honest and ethical wage. He further explained that the comprehension of how to divide or create a partition within the land for various plantations is vital. Time, dedication and work investment with utmost effort is imperative, but more importantly to have the patience. All these will help one pave a way for a better life and especially the success of a career, which would then in turn help the youths of this generation and the next, a perpetual chain that runs in circle. The President of the Union, Kersoybyang, also laid emphasis that on his land of 5 acres, there are various cultivations which include vegetables to fruits, spices and so on. Apart from that, there are also domestic animals rearing such as chickens, pigs, ducks, etc., as well as a fishing pond. Knowing how to utilize a land for cultivation with organic method will embark farming into a different level. Ngai ipirap lang ki sopriam ki pomgranate anta u shirmet so atron bonjat balai pirap kan ni kecu caka nak kai pilek nak kai kedah pilek ni kedah kalau banganum prinsip kan ya caka kendiat rumah nama ranga tung toh caka sini dan keluar dari ranga tung hang tu ban penkur kas simpel mah larang tung lang kena keju tam gini kijing tung badan ya gini kiri le wal ses mah yang gini lagi yarab bantai ya kena nitrogen apa tinggal terkadang kijing tung tinggal tanah tapi lah untuk cropping baik mah menu hitung gini kisah turun nasai pibuk kena nasai bahkan bat ya kendo bahkan tu siapa nane kedah tung macam kawe kalau larang tung hang ni gila kisah turun gila ban pijit nak kijing tung pi buat kamrik ni mah sudah tung nak nasai pada ya kena kenda uru kelabat kenban te bina jingtung sai na pedang ru ken yo bo kan no jing he ani kper jong phi ro ko we ano ekar ka bangi thong yumi ni thmu ban reb kumne ban pendat kolong hadu sanaka tambah dang la ban pen he shuam ya ka biang ba te kene ke dei ka jing kentu mo hi kena samla jungi besong shosor pe ini banyak kali driver men shuam mentala kelanung rep pe ka bri jing i hadu kan ni ka seiso daga jing treshitom daga jing minot hadu kan ne te deitang san ekar te superkhat don 1000 ngot kumni ba kan no ka jing yo nong gari jingi kan laban long ha te ngai khublei ki nong yalam jong ka Hills Farmers Union mo badan member mentah hadu san pon rio hajar hamman la ka district jongi te ka ta ka ngi don kam pen klan ki nong rep jongi makin num sa dien sa be sale ben ha ki nong yalam jongi ki bawan tang por election rek di ban klan kumne kum ka le kani ka example jong phi de ban bataya baru khoi wi ki nong rap mo ban ai jing yarap iki be la ajing start da ka jing tre shitom jong phi jing mix app jong phi ka jing sa shaklau kum nem cowboy be ka ri kum to wakti habyak for boy for be phi di ban thu khana kan penyerap lam ki be khna samla ne ban yo man siam ta
benum ya syaniak tha sarkar punya up itu skim pio skim ini sarkar sini jingrap mentang ayo kendiat soalnya kai pio kisya ya ikan nyukur teli oh kita kisya orang ayo sispa teli santeli pemelin barang-barang kita habis ai baik tu tak biang kini jingri jing tung kijing tung te kini kisok ru de bangat sarahi kijing tung ru mesti sembai to baru kai kijing tung di sok tantam ne tang gini sok menyambra gitu setiap bang sarahi baru kai sarahi lu kok man clear pi ong yangi ba pi le organic pi kam ai dawai dan nak ai ka daw pi le kunta ka ai ka penlong pi ben le kunta ngaji i berbor nadu mesra bagi repan jong email ba mo mana kena nya i ba man ka stem lagi ai dawai nang kan ai kambun teh ndo imat nge sumudur badon teng kejing tip mah abang ya penduk peralok ke batai kendel kan seniu no tada di pendon kam kini fertilizer mah dan rei namar ngah i hang ni pada kadang debit ke serak pangiwan tom hang ni kendel kemud badang lang serak kadang don bit ke sebab tan rai mah sebab mariang baik don kam ai dawai ro yang ngem don kam ban ai dawai wa ru ba kan ne sebab ke ba don lupa kan nang kam bahas siu lang ya bet tang sebab HDR niang rumah pidon kam laka yang siar bagas niang mah to itu kan no jak ki jingri pidon tang ki jingri nang ta ki dengso bat ki jingthong lagi jong ki jong ki kita fi buah ne ki jingri ibang ibu ne de ki sniang tang ba ban resniang pangan madade ka kti bar don sabha tak lagi melalong sengat te nang takihan habis ya kita bai teli ngap baki ngap kita di jingri bat kedok dok har to sam teli to ki so pat ding so so priam so pomegranate to so apel ngana thong so apel so penpor ki kai kita so trun so nyaptra ta so gel so pot nong klau orang ta nang kaki so lakun sepau jaj so maniru khat wei jaj tang ki so ada awai pangam paju sungo do kata-kata te kijing thong pat kijing thong kini kiri kubi patau sokia benda sinrai shirmen san jaj itu uneiru henriu jaj ada te hakasan ekar henriu jaj kijing thong sipau khatwei jaj kiso pat san jaj kijing ri namla ban pala ban bit ni ba ni telah di ban yo Guinness Book of World Record top best pelat ngap ya kelon nok mo ni ba mo sispa syajar ngut lepak lut sekali kasih barok mo kawai pak ngakwa tip namar kan ni jing tresitam ki don be ding pengkiang jing e jong pi sumbai tho se ki jing e kini ki sans nam ba pilai kendo kumno pat pi kumta kan ya le kita jing e ban long hado kan ni ki kita jing e kijing ki bun ha mo ka bening kong kedai kan lek lawan kasurok mo ai tu lenting ngila sakut kero kata kedai main tu kemud hakis nam belak dan dei abang adon kam ban kijing bam stiar jing bam senang nes tairu habit bet sawi demi dak bornet be tementas nem bandon kan ke jip temen ya lah ya kan dia wala kataru dang siam jing bun teng sakut kasurok habang kisniang ru ide ya penduk jing hakis nam ada ribuan hakis nam dan rate teng kisniang kaput kimi kisniang ipang penyar kebetulan dari kedon siduk semaira ani liwat dawas sumairang dangan kit yusniang steiru kali mdon nang ne steiru ban kit mdon kali hab kit ubri tanum la ban kit snang tak ada bun sing kia